Nay, papil mo day tabas-basaan bakay? Siyempre papila ang mati mabasa lakay. Mabalin ayamot abasaan ti pinggan. Si kamot. Anya? Bas-basa ang manday ti intin ni Kumari a Dolores itay. Anya ngay day ta? Nakaisuratan na giti plataporma na Apay, iso ka diti ibutos mo kapitan, bakay? San mat? Dakmat kayat ni Mari Dolores. Nagalas mo ti ugali na. Ngamuray kasta. Inawat ko latamot aday to'y papel nga inyawat na. Amangan nga may nuag sakit tinakam na. Kasta? Wan. Gamno siyak ni Benjamin ti ibutos ko para kapitan. Ay, kitwin na. Awan mo mang dikdiktar king ka, no asino ti ibutos mo. No asino ti panagkunam, kit matalag, ay kit ison ti ibutos mo. Aywan punsyo. Ni Benjamin ti amok ang matalag. Ngamen, amok a kabaalan na nga aramidin amin a pagsayaatan dito'y barangay tayo. Kaya't mo asawan. Ni Benjamin ti ibutos mo para kapitan kumare. Wad kumare. Ngamin, ada pa nagtalagkukan kwa na. Amok akabaulan na amin nga aramidan ti pagsayaatan dito'y barangay. Kat sikangay, asino mo't ngay ti ibutos mo para kapitan? Ni usal ti ibutos ko, mare. Ngay, apayan ngay kumare. Apay ngay aday mo tan nga usal ti ibutos mo. Kaslaawan am mo na. Kan may sa, nadamag ko idi nagalas ti ugali na. Ay na mare, di mo kumamot sa wandi kasta. No para kan ka, kat ni Benjamin ti ibutos mo. Gaputa pa nagkunam kat iso ti hustaw. Sa bali mo't kanyak, maawatam. Sa bagay mo't kit di nga magkumari tamot ngamin mare. So ano mabalin, may isa kumamot at tao ti ibutos ta para kapitan. Ay saan ang mabalin mare? No iso ti pangguraam kanyak, gaputa sa bali ti ibutos ko. Awan maaramidak, basta siyak. Ni usal ti ibutos ko. Aniya? Apay ko makapungtot ka, no sa bali ti ibutos ni Kumari Upeng a kapitan. Ay basta, makapungtutak. Anya? Imbes ani Benjamin ti ibutos na? Saan matadayjay pay laang nga usal ti ibagbaga na nga ibutos na? Kit iso nga rod ti kayat na, lapdam ki din. Basta, nasakit tinakam ko iti dayjay nga upeng. Nasakit talaga. Ginaam mo ti makiko-operate ama ko na. No kasta, nagiwaras kayo iti basit at tulong kadag iti bumarangay, Uncle Benjamin? Way, kanakan. Anya nga iti iwaras yun no bilang laang? In kind ka di, no? Kwarta. Ay na, kanakan. No ita tiyempo ti basing kawal. Kwarta ti mayat ngay waras. Ngamin, iso ti kayat nagiti tao. Sa bagay mo't kit di Iso nga giwaras at iti basit at tulong. Iti kasta, maalukoy ko tirik na nagiti bumarangay. Tapno siyak ti butusan da, kas kapitan. Sigurado na ita, Uncle. Sigurado na ita. Anya? Mangiwaras na Uncle Maa Benjamin ititulong dito barangay tayo kunam friend? One friend. Kat kwarta ka no ti iwaras na. Ay naggana san ano kasta? One. Amumatan na singpat ni Uncle ko. Kat, kaano kanungay amang iwaras iti kwarta? Inton umay alawas ka no, Gina. Isumatin ako na iti nakasaritak. Ay na, maragsakan ak unay ti day nga imbagam friend. Ala, agpakada akon, tainakman ibaga kanya antik alanda. Sigurado o maragsakan day jay. Ngamin, ni Uncle Maa Benjamin ti manok na. Anya? Wen, antilanda. Kasta ti imbaga ni Jonah kanyak. Ay, naggana sa no pudulay tanga imbaganakan ka. Pudno, anti. Imposible mat ano agulbud ni Jonah kanyak. Sa bagay mo't kit di Ay na,
Rumbang lang nga may kanak ititulong nga iwaras ni Benjamin. Ngamen, iso ti manok ko. Kanikam kampanyak pay. Anya? Kaano-kano amang iwaras ni Benjamin ititulong. Intun umay alawas kanumat, anti. Ay nagbayagan. Di pay lang nga itan. Tapno kumamat ada maigatang iti karne. Apag iso ita matutudaw. Tanay, na magamot din ti subel. Tamalanitan ko mga road. Anya? Oon gayam. Sa dinong ay ti pangiwarasan na. Ijay balay da kanumat ti pag-uurnungan tayo, anti. At least ijay tanawaya a pag-uurnungan ti tattao nga may agdangag iti plataporma na. Kasta. Hala, wan Gina. Dakliwayan day ta nga imbagam. Sakto ti kaunaan amapan. Anya? Adda iwaras ni Benjamin atulong? Wan ka no lakay. Day ta ti umaimbaga ni Gina itay kanyak. Kasta ka day. Ay kat nasaya at ano kasta? Ay da. Adan tumutla igatang ko iti karne. Anya? Namagangami ng tisubil ko kat. Nabayag asaan ang nakaraman iti karne. Imbagla amalanitan. Anya? Ay, anya laki din na yan bakay. Apay, masigurado mamay ka na kay titulong ni Benjamin no bilang laan. Katuan, padasan da didak ikan. Kat isot di manok ko. Kanikam kampanyak pay. Dakas da no dirak ikan. Ay namare, no ada iwaras ni Benjamin atulong para iti barangay. Saan ko nga awatan? Ha? Agmauyong kan samot tan kumare. Apay kumasaan mo nga awatan, kat kwarta dayjay. Apay, baknang kan, tadi mo kasapulan ti kwarta. Saan nga agmauyong anya? Ngamen, saan ko nga ibutos ni Benjamin? No bilang man ta adawata, itulong laang nga magapukin ni Usal. Aniya? Kat, alagan mo't nga awatak amin. Idak pa'y katbir nga san di man nakaawat. Man nakaawat. Katuan, iso na ita ti awag na kadagiti tao nga awat iti kwarta kadagiti kandidato. Nga uray saan mo't nga iso ti ibutos da. Aniya? Kasta ti kayat asawan ti man nakaawat. Ay na, agaman ako na Sir Benjamin iti dayto nga intidyo atulong. Awan na nyaman na, landa. Adun tupay ti pai ko atulong, no siyak ti mapagasatan nga agbali na kapitan dito'y barangay tayaw. Ay na, sigurado na ita sir. Ngamen, ado ti bayat ang mangibutos kada kayo. Ay, agyamanak no kasta, landa. Katsa pala ko ma, tamaisa kayo ang mangibutos kanya. Wan sir, namnamaan nyo dayta. Agyamanak, landa. Kat manungay tintin ni Benjamin king ka, landa. Ay kadakkel alakay, mabalin ka di mag-abasay. Ti salsalod-sodak no manaw. Saan ko damdamagan no dakkel no basay? Ha? Uwan nga agpaisuan niya. Manong araw. Dakkel lakay, 1,000 city mil. Umdas nga igatang ko iti karne sa bawon ta. Anya? 1,000 lang? Anya ala ang mat nga ibagbagam. Better than nothing ako nada. Dakdakkel ang araw ti waras ni Usal inton bigat. Anya? Agiwaras mat ni Usal iti kwarta. Win ka naw. Dahita tinadamag ko itay napanak ijay sentro. Mano ka na? Dakkel, nasurok a 2,000 ti waras na. Anya? Gina? Oo, antilanda, da kayo matgayam. Parbangon pay laang ngam imay kayo. Apay, adda masapulyo? Kwa, umay ko kumasaludsudan, no puno tay na damag ko. Nga da ka no ti waras ni Usal atulong dito'y barangay tayaw. Ha? Wen, pudno day ta antilanda. Ngam no bilang laang tamang iwaras. Ijay laang pagurnungan na iti tattao ti pangiwarasan na. Kumbaga, dagiti laang tattao amang ibutos matakan kwa na ti ikan na.
Aniya? Amangan no panggupan nyo amapan, anti. Kat nakaawat kayon kan ni Sir Benjamin. Kwa, saan mat? Damdamagak laang, si kakit di mat. Nasaya at mat nga rod ano kasta, anti. Ngamin, amangan numapan kayo manan. Nakababain mat kadagiti tattawa, nakakita kada kayo, idi inawat yo, tiintad ni Sir Benjamin kada kayo. Nay, papanam ba kahit? Nakapulis ka may. Shh! Tagtagari. Anya, papanam aya. Basta, agulim ka, ada papanak. Kit ibagamit atap no amok. Mapanak ijay daya. Ijay ka no nga agkampanya ni Usal. Kat ijay ka no, amang iwaras iti kwarta kadagiti mapan agdengag. Ha? Kasta? Wan punsyo, iso ang mapanak. Uray dayak laang igid. Iti kasta, sandak ang makita dagiti tattao. Tinapatag, makaalak iti kwarta nga iwaras na. Ha? Kumari landa? Ne, ada kamot ditaw. Si kamot kumari? Di mo kumamot pigsaan detang iwat mo ah. Aniya? Umayak lang mat agdengag no niya ti plataporma na. Aniya? Kat ni Sir Benjamin ti manok mo saan ka de? Daitang iwat mo kunak kumari. Inton kwan ada makangagkan ka. Unay mo tanday jay abakat? Di la mabain. Ha? Asino ti dakda ka matam, Jonah? Asino pa'y kumano saan ani antim alanda? Hay, man nakaawat at talaga dayjay abakat. Anyat kaya't masawan? Man nakaawat kunak. Ngamin, imawat lang nga rodan iti kwarta kini Sir Benjamin. Imawat pa'y laang kini Ma'am Usal. Di man nakaawat. Anya? Isu nga do ti mangibagbaga aman nakaawat dayjay abakat. Daputa kas jay ti aramid na. Ay na, antilanda. Kunaklakit din no asino ti binirngasan da iti manakaawat. Da kayo matgayam. Ha? No apay matgamin adala nga rudan ti inawat yo kan ni Sir Benjamin. Napan kayo pa'y laang idi nagiwaras ni Ma'am Usal. Kwa? Imbag kumamat ano saan yung imbagbaga iti tattao ani Sir Benjamin ti manok yo. Nakababain talaga antilanda. Ha? Anya ngay ita, manakaawat ti awag ti tattao kada kayo. Ay, manakaawat ka talaga, Mare. Ha? Anyat kayat mo asawan? Apay, di mo maawatan di kayat asawan di manakaawat. Di ka man kumare. Man nakaawat ka. Ngamen, imawat ka iti kwarta iji banger. Imawat ka manan iji banger. Isu aman nakaawat ka. Aniya, iti amin at tao dito yung barangay tayo. Aga-asam, si kalaang tinaturod nga imawat iti kwarta iti nagsinumbangir a politician. Si kamat kumare, dakas ayamot dayjay. Aniya, sa ludsudang pailaang ng dakas. Salbag ka man. Hoy, Landa. Ina, siyak ti mababain ka puking ka. Ha? Anyaya ti parikot mo, Punsyo? Ay na, amin mo ti napapanak. Ibagada aman nakaawat ti asawak. Salbag ki di ti kastoy. Anya? No si kanto mo ngamin. Imawat ka lang aro din ijay banger. Napan ka pala imawat ijay banger. Anya kamutin. Nakababain day tangay naramid mo. Anya? Ala, husto ka din day ka pa nagungungot mula kay. Agungot ka. Kato na iranod kay ti ginatang ko akar ni iti ba kay di na minsan nga aldaw. Isumot jain si Dam. Nagmayat nga ron ti iigo pa iti sabaw. Sa ita, agungot ka. Anya? No anya man ti mangmangag mo sa uti tao. Italaang day ta. Adula amin aman nakaawat nga ibagbagada.
Kayat yo, tatang, sopas? Jak kaya, Kayat yo ti pansit? jak kaya, pinang. Kayat yo ti arroz kaldo? Jak kaya, Kayat yo, taag pagatang ak itinaimas asidaw nyaw? Bulalo, tapno napigsa kayaw? jak kaya, pinang. Anya nga ro ti kayat yo, tatang? Kayat ko ti asawa. Anya? Makaas-asawa akon, anak ko. Adto yun ti kanem, tatang. Mangan kan, tapno daras kang agimbag. Jak kayat, Ha? Anya ti diyo kaya, tatang? jak kayat ti mangan. Agkapsot kayo, ano diyo kaya ti mangan? Nagalas ti ugali yo. Anya lakid din ni tatang aya. No nagalas ti ugali mi, saan da kan nga umay ikan iti kanem? Matayak la kuman. Anya man hindi tang ibagbagayo, tatang. Awan mutlat sir-sirbik nagbibiyag. Anya't pagkaskastaan nyo, aya. Ayawan rik na yo, anak ko. Day talabag bagiyo ti pampanunutan yo. Tatang, Ay, lapdak Santiago, stop no maong kilakon. ibagayo nga rod no anya ti pagkaskastaan nyo. Kayat ko ti asawa. Anya? Kaya't yu pa'y ti mga asawa? Nga uray laklakayan kayon, tatang? Wan, isa po landak iti asawa. Makas asawa ak. Anya lakit din ni tatang. Makas asawa mat gayam. Nagadupay lang artina. Pinang, sika man ti magkisarita kini tatang. Apay aya, Manong Peter. Kaya't na pa'y mat gayam ti mga asawa. Iso agumurgura. Wen, ibagbaga na day ta. Ngamjak ikaskaso. Kabailan na pa'y laang aya ti mga sawa. Kan, hay na, isban na pa yung tisapin na. Anya nga rod ti aramidan ta. Kat di namat kaya ti mangan. Mangan tulat ta numabisin ni tatang. Santan apagparikutan day ta, Manong Peter. Ti pagsidawak. Di mat laging bagan ni tatang. Mano na bulan nga agsaksakit. Manipod na itabon day dinanang, nang rugi mo na nagsakit ni tatang. Agsakit nga tawan no agin sa sakit laeng. Diyak mo agkakapsot mo tilangan na. Nagginat ti garaw na. Nagbuntog ang alngalan na ti kanan na. Slow motion. Anya nga't ano isa pulak iti asawaan na. Barang pumigsa. Anya, sakit lang ti ulo day ta, Manong Peter. Saanin akabailan ni tatang ti mga sawa? Nga ta. Ay na, anya lakit din aya. Dandani di na payin may pangato ti sapin na, mga sawa pa'y laang. Kaasila ang di asawaan na nukas pangarigan, Manong Peter. Tatang, may katagdigos ka. Adan insaga na kapag digos mo. Ay, jak kayat. Malami nak pinang. Anya? Talon ngal daw asaan kayo ang nagdigdigos. Taltalong aldaw. Makatawan ko maa. Anya lakit din ni tatang. Agpiluso po manin ako nak. Umay kayo kit din, tapno na banglo kayo. Awan matlag sir-sirbina. Di? Ana banglo ak tawan mat asawa. Ay, anya lakit din ni tatang aya. Asawa man ti pagbagana. Kayat ko pa'y ngarot ti mga asawa. Agkakapsot kayo lang arudan. Mga sawa kayo pa'y laang. Anya ngarot ti kayat yo. Mangramasa kasta. Ay. Dakas na ito ibagbagayo, tatang. Apay kumaamang ramas kayo nga. Kaya't makasasawa ngarod. Ay, di yun ipilit ti kayat yo. Ta saan yun akabailan ti mga sawa? Sino tinang ibagaan? Kabalan ti mga asawa? Siyak, tatang. Itiday tatawin yo, nagrakaya kayon. Saanin ang mabalain? Oho, tukak. Anya tukak? Agrup-rupa ka, tukak pinang. Ay, anya lakit din ni tatang. Ipilit na ti kayat na. Agsakitak latang arudan. Aging katag na nayon. Anya? Ay na, tatang. Amok nga awan sakit yo. Agin sa sakit kayo laeng, takayat yo pa'y ti mga sawa. Ay, talagang agsakitak. Ay, agsakit ti ulo kinton madamdama. Katag-gurigurak mo't inton bigat. Kasano ti pan nakaamoy yung nga agsakit ti ulo yo? Kan agurigor kayo inton bigat? Ibagak lang agsakitak, agad agsakitak kon.
Ay, rumarak. Nana, papanan nyo nga ay. Inakagsapol iti asawa. Tulungan kayo ang magnatatang. Ay, inakigdaman. Kabalak ti magda. Ay, sus, tatang. Ay, Oh, naisaltak kayo. anay, Ay, di kayo nga minagan-an na. Apay ngay lilutan ni tatang tipatong na. Anyat mapaspasamak, pinang. Naisaltak ata ipilit na ngamin timag na nga oray marigata nan. Kabalan na ka di timag na. Ang mga nukong kuna na lang nga naisaltak. Kasla di mo amuti ugali ni tatang. Noan anawa, ad-dain namit nga aramidan. Kulang sa pansin ni tatang. Anya? Nagpartak ba't nagnaitay anapan nag-CR? Kaslawan mo't saksakitin na. Anya lakit din ni tatang? Pambaritis talaga. Talaga, mo't pinang. Ay ayan na launay ti bagbagi na. Ibagbaga na nga agsakit, nga oray saan mat. Agpampambarlaan ni tatang. Tarik-harias. Adam amo mabalot tinatay. Apay ngagsapsapol ka iti balo tinatay, pare Peter. Di mo kunain, nga isukat mo ni bakit mo, pare. Sana na itati kayat ko asawan. Agsapsapol ni tatang ko iti asawain na. Anya? Apaw, na yan day ta. Agsapol pa ilang ni tata kator iti asawain na. Kitlak-lakayan lang aruday. Iso nga ti kayat na, barang agsubli ti gaganay-gayan na. Ireng-reng-reng na ti panangasawa na. Amukaw. Adda balo tinatay iti daya, paray. Amamom ni Nana Estela. Wain, amok. Napay ayan ni Nana Estela. Duan abulan abalo tinatay. Ingka kasarita, barin kaya na pa iti makiasawa, paray. Apay asinarong karanak, Peter. Kaya't nakaday nga asawaan. Sana, Nana Estela. Sana siya ti mga sawagan ka. Asinaw. Ni tatang ko, agsapsapul iti asawaan na. Ay, agpada kami gayam ngagsapsapol iti asawa. Ay, ala, ibagamkan ko na anak kasagahan na ama ki asawa. May asim pa akaw. Tatang, at dan ipasawakan ka. Ayan na, Peter. At di balayda. No kayat mo, mapantay di balayda. Tayong kasawaan yun. Ay, mayat nga ta nga asawa. Agpada kayo ka nung agsapsapul iti asawa. Iso asigurado nga ginusto kayo. Mapantang arodan. Na. Ay, nagtakder kayo matadagos ang tatang. Kunak man no agkakapsot kayo. Nakunakan ka nga kakapsotak. Intan bayat ang napudot pa'y. Anya napudot pa ngay bagpagayo. Ay, basta di mo ni kaskaso di bagak. Let's go. Nana Estela, iso ni tatang ko. Hi. Hello, Puti. Ay, Peter. Kadang samat bagbagtit na. Awan tatang. Ubing-ubing laang agsao. Umalsama ni tatang mau baraw. Ay, saan na umal ni tatang ko, Nana Estela? Mababayin laang. Tatang, agsao ka na. Siyak ni Kator, Estrella. Anya? Katok ko nam. Kator tinakan ko, kunak. Ay, kunak no katok ka. Katurgayam tinagan mau. Akwa, imay kami, tagsapsapulak iti asawaet. Ngiyawid na ngarudang kataor. Nagparta kasi mong bata. Awan ka di ti agungat, mayawid ka. Awan, isong ayawid na kaong kataor. Agdandakan kasagasawa. Sino day tabakot, Manong Peter? Adama dito'y balay. Kabarbaro ananang ta. Kaya't mo asawan? Iso day dati asawaan ni tatang? When ading ko, kita man ni tatang. Pimig sa idiadan asawain na. Ngam gas na sanot ng digdigos day tabakot. Pagkunamat pinang. Madlaw mo titibuok na. Nagangrag.
Masikaw? Anya masikog asasawam dita, Pinang. Buyong nalaang dayta, saan kat amasikaw? Ay ayatan ka Estrella. Kaya't ka nga'y kasar. Ay ayatan kamut kataur. Kaya't kumut pa ikalay sakin ka. Nagpintas ka. Ay na, nagtar kamut kataur. Ha? Apay nga imparang mo lagi iti op-op-pat ang ipin mo. Dua iti baba. Dua ba't iti nga to. Tas lang ipin ti rabbit Ayumay ka man kidi kataur. Ha? Anyat aramidon ta Estrella. Damang ko nga da dito ni nanang ko kabsat. Sino ananang mo, kabsat? Ni nanang ko nga Estela. Un, ada dito'y balay ni tatang ko. Anak na kagayam ni Nana Estela. Wen, anak-nak iti maikalima nga asawa na. Anya? Sakti buridek. Mabait man laan. Anya day kinunam nga anak na ka, iti maikalima nga asawa na? Natay amin dagiti nakiasawaan ni nanang ko kabsat. Tatang ko dyan na udian ng asawa kinkwana. Anya? Kasta ngagpaisaw kabsat. Imayak, tanaamwak amaki asawa ka numanang. Ha? No talaga akayat ni tatang mo ni nanang ko, awan maaramida. Ngam tila ang maibagakit kastoy. Anya day takabsat, ibagam ko ma. Apay nga nagtagat ka. Ay anay. Ay, lambing ko lang kan kaday takator. Anya? Ay, dayo ba'y ti kagat? Kas kamatla ason. Kasta nga may, hindi pa nagayat ko kan takator. Anya? Ay, ayatan kakator. Iso akagatak pa iday taagong mo. Ay, anay ko. Kinagat mo ti agong ko. Naisinan san. Ay, nagyot kakator. Ay, mudo man kitiday taramay mo. Ha? Apay day to'y ramay ko. Basta, kaya't ko lang nga igkamaan kataor. Ado'y ti ramay ko. Ay na, nagyot na gitiramay mo. Anay ko! Anay! Kinagat mo ti ramay ko. Anay! Ay! Apay nga dagapuanan ti kagat di tatakyag mo, tatang. Basol mo day to'y Peter. Basol mo. Anya basol ko, tatang. Di pa asawam kanya ka. Apay ni Nana Estela. At damat puli na nga aso. Anya? Kasano kumaday ta? Ay, sa bali no, aglambing ta kumagat. Anya? Ay, nagsakit dagiti takyag kwa kinagat na. Agraman agong kenramay ko. Anya? Yahaw! Kataor! Agsubli ka dito isilaid. Yahaw! Madjakon, isubli mo day ta nga aso. Ay, babae. Ay, jak kayatan ti mga asawa. Anya? Basta, ibabawi kon day ta babae. Agkagat mat. Ay, umaya kun kataor! Ay, saan? Di ka umas asidag. Darabis mo. Jak kaya ti marabis. Di kan kayat nga asawaan. Bumanaw ka sa tanas. Anya ti masapul mo baraw? Kan tagano ka? Italaga makita ka. Kuwa tata, umay ko kumaarman ni Nancy. Tagano kaya? Di tala ang bangir a barangay tata. Naamamok ni Nancy ijay ile. Iso nga umay ko arman. Kutsim ka day tanagluganam? Ha? Wan tata. Kutsik day ta. Baknang kaya? Wan tata. Bayam, tainton maminsan nga umayak. Sagutan kay ti arak anangina. Daytay arak asan mo pa'y anaramramanan. Tabak na nga kami tata. Ha? Tata, ada ka din ni Nancy? Armak man? Wan. Ada. Sige. Sumrek kalata.
Amom, Nancy. No sakto ti pakiasawaam. Naglawat ti dagami. Pataltalon ko, ket librin to ti bagasta. Di oray man mamin-innam kaamangan iti may saldaw? Oh? Wah, Nancy. Kan nagadupay ti tarakan mi abaka. Ket no naglawa ti ransyo mi, nagadua ti baka mi. Di oray man bain ti abaka ti mapartinton agkalaysata. Oh? Wana, nanamay to ti biyag mo, no siyak ti pakikalay-saam. Sige, George. Panunutak pa'y anaimbang. Sige, agsubliak to manan ha. Tapno, i-follow up ko, ti panagayat ko ken ka. O sige, George. Agsublikan tulat na. Gumatang kan iti lakok apansit, Nancy. Naimas daytoy. Sigurado ang magustuham. Taadda secret nga ingredients na. Taan niya kumati sikreto ta ingredients ta pansit mo? Day talingat mo? Ha? Ay, suling. Diyak kaya't ti gumatang di ta pansit mo. Yaks! Ew! Ay, Nancy. Di kag sao iti kasta dito'y pansit ko, tanadalos daytoy. O sige, ingka ila ko iti sa bali. Ngamin, sa anak agumatang ta marugitak. Nadalos to'y lako kunak manen, Nancy. Ngam narugit para kanya. Dita ka man lang. Nagalas a talaga ti ugali na. Pagtangsit na ti kinapintas na. Ngamjak pa apekto kan kwa na. Saan kun atutupan? Tapno saan kami nga agapa? Ituloy ko kit dita gisorsor. Pansit! Meriendayo dita! Pansit yo! Pansit! Nakurapayak lang, Nansay. Nabaknang to'y pusok nga gayat ken ka. Saan asyak ti armam? Ta saan ka maibagay kanyak Dalton? Amom ka din no asino ti bagay mo? Ha? Ni suling ti maibagay kan ka? Dayday nga agisur-sur-sur iti pansit ala ko na. Iso ti maibagay kan ka? Uyawon ka din ni Sulaing, Nansay. Saan? Ngam ibagbagak laang ti pudno. Ala, ingkan Dalton. Ngamin, itapay laang. Busted kan. Sorry ha. Ngam sa anak nga agtatakon iti kasken ka. Ta, asino ti kayat mo? Tay agsasabali ti lugan na amang sarsarong kargan ka? Natural! Bak nang tipilyak. Saan akasken ka? Iso sige. Ingkan, ta saan ka apagtatakunan? Ha? Naglaag ka unay? Iso saan ka maibagay kanyak? Awan karbangam amangaram kanyak. Ha? Ken may sa, awan kwartam. Anyan tulangan ti biyag ko, no si kati pagtinagak Dalton. Di mo ka din na panunot data. Agraraman ka man. Arman nakit din, kat nakapimpintasak unay. Ala, agmerienda ka pa iti pansit, Dalton. Ay. Aguray ka. Adda ka di parikot mo? Nasakita na kiti ustaw iti panagsasao kanyak ni Nansay. Naglaadak ka noonay. Isungawan karbangak amang aram kan kwa na. Ay, anyalakit din aya. Ammom Dalton, saan mon nga ikan kano tinasakit a panagsasaukan ka ni Nancy? Takasta ti aramidak, takinapudno na, kanayon nakalaisan. Aglaklako aklakano iti pansit. Ay. Napintas ni Nancy, day talaang, tama kapasaer ti tunggal balikas na. Uwan nga raw. Alakit din Dalton. Agmerienda kan iti pansit. Ramanam ti pansit ko. Na sigurado asaan ka nga agbabawi ang mangan. Gaputa na imas. Ah? Ay. Agyaman agsulay. Ngam, anya ayat ti sikretom. Tako nam anaimas ti pansit mo. Siyempre, nadalos amin ang paglutuan. Umiso nga ingredients. Kangkang runaan ti amin. Love. Ama ko na. Ha? Love? Wana, daytat sikreto nga ingredients ko iti pansit ko, Dalton. Kaya't nasawan, nadalos ti panaglutok.
Tadyak kaya't amadadaal ti tiyan dagiti mangan iti pansit ko. Aya, ay, ramanak man nga raw. Naimas at talaga, Swain. Agyaman at magustuhan, Dalton. Nagpintas mo tanday ta motor mo, George. O Nancy! Makitam, sa bali man nandet yung motor ko. Unyag paiso, ay nabak nang ka talaga lukas na. Ano kaya to? Umangkas kan, tagpasyar ta ijay igigid. Igigid? Wala, di talang igigid. Sige nga, Rod. Mabit lang. Taumang kasa ko. Nagpatingga talaang at dito'y punti kayo dito'y igit ti kalsada, George. When? Kunak man, no agpaspasyar ta. Kuha nga min. Naibustig gasolina ti motor. Oh, di gasolina bak nang kamon. Ha? Kuha. Awan na ron tigam ko akwarta ita. Tanalipatak maten. Agdardarasak namin ngayon may. Nancy. Oh, George. Kiima. Ay, ayatan ka, Nancy. Ay, ayatan ka, unay. Mabalin ka ding agan ka. O sige, George. Agkanak lang. Nancy. Ay, ayatan ka, unay. Uri siya, George. Ay, ayatan ka matunay. Suleng, mabalin ka diti. Agaram kan ka? Ha? Sigurado kang agaram ka kanya? Kat kunak no ni Nancy ti ay ayatam. Idi ngamno ita. Namimpinsanan anapunas ti panagayat ko kenkwana. Sigurado ka kade itiriknam kanyak, Dalton. Saan kamot nga arman no? Saan ka ngay ayatan? Kastoy, ti makunak, Dalton. Amiri sa man na imbag tiriknam. No talagang ay ayaten nak, uno saan? Nanariga ti masaktan? Iso asak ba yung agaram ka? Sigurado mo pa'y ana imbag tiriknam. Pansit! Pansit yu dita! Merinda yu dita! Oh, Nancy! Boyfriend mo ka dita kadwam? Hoy, Miss Pansit. Nabanglusan tilakom. No saan ka gumatang? Saan mo adadaulan ti pansit ko? Mabisinak, Nancy. Gumatang ka man iti pansit. Ha? Mabisinak namin. Ay, saan? Ang mga no, sakit ti tiyan mo, George. Kan may isa, ang mga no, addaing laok na apang paa mo. Narigatan. Miss, ikanak man iti pansit mo? Oh, sige Libre kaya't ko laramanan. Libre! Apay, awan kwartam nga igatan mo, katbak ng kansamat. Uwan man, talaga bak na nga. Oh, sige. Ikan ka, iti libre pansit. O sige, ikam iti pansit to'y boyfriend ko. Kat siya kunti mang bayad. Bayadak iti doble. Ay, ang nalakit din ayate aglakla ko lang iti pansit. Nangig mo, Miss Pansit? Bayadan na iti doble. Kaya't nangarod asawen, anayunam ti pansit nga itid mo kanyak. O sige, George, mangantan. Nagado ti karne asidaan na. 2 kilo. Day taman, saan ka talaga nagbidot ang nangaram kan ka, Nancy? Gaputa busbusugan na kunay. Apay ngay agpatinggata lang diti balay, George. Apay ngay adinak idate iti class a restaurant. Dumtang to day ta. Alakit din. Mangantan, kabayatan ang napudot pa iti makan. George, kaya't ko nga i-date na kumamot Mangantakit din. Ya kalakit din na ya. Madamdaman na pagsaritaan ta day ta. Hoy, Nancy. Adun ti utang mo iti store ni bakit ampiang
Sa painagan ko, tinakanagan. Anya ngay nga rod. Karne, ikan, frozen pod, tinapay, kape, kanda dumapay. Awan mat ka na ginitikinan ka. Agasam nga iti karne, tadua kilaw. Ngam awan mat naramanak. Sindami ah. Sindayaw iti boyfriend mo alas taog. Lastog nga. Di ka man agsao iti kasta kini George tatang. Anya kalakit din aya. Naglastog ba ta talaga na ya, George? Kunana asagutan nak iti arak ajak pa'y naramramanan. Nga maging gaita, awan pa'y mat. Nalipatan na. Kinuna na abak na ngamin. Isu asagutan nak tukano iti nginginaan nga arak. Ang maging gaita, awan matintad na. Bolili ko nga talaga. Urayan nyo ah. Ay, lastog na niya kaya net mo. Sana kapaborkan ko na. Ay natatang, mayat to ti panagbiag ta. No makiasawa aken kwa na tabak nang. Ha! Awan latamukon. Akim babak ng salag. Tapay adi mangisangpat iti masida no umay. Umut-utang kapay iti ipasidam kan kwa na. Panayon na nga rod ang manipatan ti walet na tatang. Gaputa kanayon ka nung agdardaras tunggal umay dituy. Pagpatsam. Agim babak ng kiti Isutamaw. Magkuada kayo gaya man kini Dalton, suling. Talagamot ngamin ada kayo ti agbagay. Agpada kayo alaad. Anya lakit din aya tinapindas akas kan kanan say, nauyaw launay. Ako namlan isulang ti ada karbangan nagbiag diti lubong. Apay, masair ka itimbaga. Ay na, Nansay, napintas kang agpaiso. Kat dayta, tinangitundakan ka iti kinaambisyusam. Kaya't mo abak nang ti pakiasawaam, tapno makaaon ka iti riga. Makitam itato'y pwesto ta iti merienda, Dalton. Naglawa. Sikat ti mangimanihar iti daytoy. Siya, ituloy ko lang tataggarden. O sige Ay na, naimas ti lutaw. Iso maibagay ken ka ti kastoy anegosyo. Padurasa ti negosyo ta, Dalton. Agurnong ta, para iti masakbayan ta. Uwan, kasta kumamot ti bagagken kasuleng. Uwan gayam, malagip ko ni Nancy. Masikugan. Ngam saan dapay ang nagkanlay sa ni George sa kaayan-ayat na. Ay, anya lakit din ayan ni Suleng. Inuy-uyaw na ta. Ngam, awan mat nasayat ang nagbanagan ti biyag na. Ngam apay ngay nga ta. Adida man lagkalaysan ka ni George. Apay nga ta. Nalawa met gayam da ito'y pwestom iti merienda, suling. Bo, Nancy. Masikog ka mat gayaman. Ngam apay, adi kay pay lagkalaysa. Di kagdanag. Ingranden to ti kalay sami. Maawis kan tumat. Tapno makaraman ka iti nagduduma aputahe. Adi mo pa'y naramramanan. Anya lakit din aya, Nancy. Aging gaita. Saan ka pa ang nagbalbaliw? Lastog ka latta. Ang paiso matimbaga ka. Addan na amwak, may papaniti kaayan-ayat mo, nga ilaslastog mo abak nang. Anya? Katap no mapanagnagham, ti ibagbagakan ka, Nancy. Si ka mismo ti mapan ijibalay ti kaayan-ayat mo. Ngamin, pulos samot ngamin na di nakaimpasyar ni George ijibalay da. Nancy, imay ka dito'y balay mi? Apay nagsangit ka matan? Kastoy ka ditibak ng ako ng George. Napimpintas pa iti balay me. Kwa? Akin logan ka na gitararamatam ng umay di balay. Ibagam tagpaiso. Ala, ibagakan ka tipod no. Lugan tay amo. May sak a driver tibak ng a pamilya. Anya? Kunak manubak nang ka. No di na kun kayat, di makamuka. George, masikuga kun.
Katnas kan ngay kalay sana. Ha? Alang unam tidayaw ko, nga oray saan ka baknang. Tinaskan ka ti kalay sana. Kunak no baknang kangam saan madgayam. Anya ngay ita, Nansay. Nakatumpong ka iti padam ada dahil ti ulo na. Tatang, agbabawi ako. Hadang nga kakiti Iswa sige. Agkalaysa kayo nga oray simple lang. Tatang. Di ka man sangit sangit dita. Tatang, agbabawi ako launay. Agbabawi ako. Sobra babawi, tatang. Agbabawi ka man. Ngam nalada word, Jamie.